L-immigrazzjoni għandha tkun għażla u mhux bżonn. Dan qalu l-Kummissarju ogħli għar-refuġjati tan-Nazzjonijiet Maqgħuda Anotonio Guterres f'kumment esklusiv ma' One News wara laqgħa mal-President ta' Malta Mary Louise Preka. Laqgħa li saret ftit wara l-intemm il-Valletta Summit. I think that it is an important first step. The dialogue between Europe and Africa is crucial in order to be able to bring together development cooperation, supporting communities that are vital, that if not properly assisted can degenerate into fragility or conflict, to support them, for migration to be not a necessity but an option. Il-Kummissarju ogħli stqar li hu flimkien mal-bqija tal-mexxejja Ewropej u dawk Afrikani jridu li l-immigrazzjoni ma tkunx forma ta' disperament iżda tama. Huwa fakkar li xorta se jkun hemm il-protezzjoni neċessarja lejn ir-refuġjati u jekk possibbli jintbagħtu fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom. So to bring together this development cooperation with also adequate policies of human mobility, making migration more legal, not forcing people to go through these horrible smuggling networks with so many perishing in the sea, and Malta has a fantastic experience of rescue at sea. Guterres faħħar lil Malta tax-xogħol li qed tagħmel mal-immigranti u anki għall-inizjattivi li joħolqu dijalogu bejn il-kontinent Ewropew u dak Afrikan. Bħall-Prim Ministru Malti Guterres irrimarka li dan huwa biss il-bidu iżda fadal ħafna azzjonijiet li għadhom iridu jseħħu. There is still a long number of things to be done in order for migration to be part of the solution and not part of the problem that we have in today's society.